Ni wirigiro bwa kwantuku yaku ya Jumamosi nitete na mbere bwega ningo kugwata ugeni kirinteto chietu cheru tha mugwanja na arua iri tariki 6 mweri ni jwa kenda mwaka ni jwa 2025 rietwa ni Maureen Kinya. Tukiambiria nteto chietu achiari ndene ya chukuru ya primary ya Mpinda iri ndene ya Igembe Central ni bonanitie kurega kunganirwa kwao kumania na miako ndene ya sukuru iji aranandi bethirite bakiuga miako iria iri kune iria ethirwe ikigitwa kagitene gatene thaizi nande ni bakuromba mubunge wa Ntereji kwithirwa gikinya chukuru iji na kumiretera weti na mbere. Nicholas Chabari ni agutwambiria. Mpinda primary school yetu area ICU kinyamara kinene kira kitemete chukuru eno yethirwa ina thina ni gwagiba miako emiega kuma iranjirwa mwanka wa 1988 ni Plan International. Tutone irasibia thirikari kuma skuru iranjiria kuma 1986 mwanka thai. Achiari ba chukuru eno bariuga ate kirasi ikira kiarwa kwa ni thirikari chukuru eno ikimwe kia mubunge ndani kile na mwanka athaina kinya kyo gitithiritie ngugi na bila bikonekana bikarika bakaba ne achiari bongo bairutaniretie na gobiaka. Irasibia to ni irasibie pua kabisa bimwe ntheni bitore kangi anabate kuenjoy learning oba skuru iringe siorobie to kinyabio biriali nembe kwa kuena sukuru to ICU ne rombare yakwa ni MP atolelie na ridorere yapio ora sukuru iringe anabakoria boya kana ibwethe ikabu nkuromba kinya skuru emeyokie na umekire kiwango ne kembere doge wethere mundu na waka chukuru irazi bitandatu yani chukuru emwe gethe ni irazi bitandatu extra ri na moko irazi kemwe kyagi na gara yakuthiria ngo for example chukuru ya Mpinda irazi kemwe kyagi na gitethirite ngo thai gitagumwa na ketena wirigiro bo ugumwa mwaka yu obuji ora chukuru ite kwa ni irazi chukuru na irazi kile kemwe na gitethirite ngo na gitigumwa yu mwaka chukuru inya biubio biena la kalanga chukuru ne ajiari bolele debu bakona ko yaibo embe baka mwabe bongo kulingana ka uwezo ko na inyate kabika rinoveto bionde bika bwethu ile ni euro ndike karia mwanga ajiari bebe ibange mwaka yungi irasi bibionde kuona kinyabia maije bira bimwe twaerwe ni Plan International byambao na kienge kimwe batwa alafu bibinge ni asiari twetwengwa itweto watanite toka bibwethia toka akabibia maiya na kinyande bitethingi nde na kinyande ne biteringi plaster irasi bibiongwa kinya biratwe nabyo bitena miari ng'ombe inya isiukuma akuo sigamia kuo rarenge nyaba anabatia mauku batiri mayegorewa ni kwethwa kinya miari bitena byo sioro nya byari mo biongwa bikuthuki nthi ngoko kori mwata mwari mwetanga sioro ne biu na tobenja ndi kuri ari mwabeta itenere uthari aritobe irasine kana natya isioro biongo bya nabau condition yo itebu iburu baliuga kinya laboratory echia Junior Secondary iraire chukuru eno gutire chio na kinya bobongwa balinganagiro na arito barabange ukwananeria gotiena wega akire chukuru eno bara total ba Junior Secondary tweba inyanelia komwe na ba Junior Secondary twaba ringanira na babange ba primary ne kwethwa wetirima a Junior Secondary ange watirima ne class kia ne primary ryo ko wende utemenya Junior Secondary no temya baba primary bariko ne kwethwa irasi bionde ba inyanelu irasi bibi obibi ambao bie condition ne wembe kaba kuriera ketha ko kintu kitwa laboratory na mandu ya mathogu muno kithomo no ntuke agwetha ana babangi ba chukuru chioji na laboratory na betu aba kuriera ketha ko kintu onte kiu kithomo tebu menya kumbira keme agwetha gitaniritie ko batu katukuromba thirikari ile ya chukuru eno ntune mwere eteaniruke Igembe Central kuma chukuru ya Mpinda Igembe Central Petan Class Chabare. Na bwa yuthi kuma Ntere Chiogoti ni bethirite bakiariria mono mantu jege untwire ara bethirite bakimeneria chibo wa guntu guku bakiuga kwina makarika jamwe jara ethiritwe akirigiria na kinya kuringa marubuku mantu jara jabatere kwithirwa jagitegera mantu jege untwire ara nandi bethirite bagitariria kinya mantu jakabaine chibojo nethirite akiringa marubuku untu barabutumite ayuthi baingi bethira bakima matuka guntuku. Iya,
Mareta yakwa betawa Mendeo Muriera jarintura ya Ogoti geka location batu katwethirite twina munoga munene sana kuma kuma Jumatano ni twethirite twina mambura yontwera ni tware na mpedio cia ndaka ile irethirite ire kumwariyo kurumira gesagasa mukuru umwe ya gwa nyumba kumia ya Sibo etagwa Mithika James Mithika na umerera ndaka aruba kwanja thai iwetete kwithira mugontane na na suti ya mugontane tebugere arauga na suti ya mugontane na wetete ko ya mukuru ya wekithanje baudhurane beta bambire kwithira ndaka irita nige kanisa athira kanda kaida ture kwithana yetebugere kwa itwanere kemero kiuga mukuru njori akiakwijia karita 30 twoma na ukiakwethera gigitamanduni ukiakwiyeria ndaka kana murika kokoro mande na koro ukarita ntero twoma batu twakoro minanze tariki Jumatano ukoro na twena musema ndina Sibo na tungerie bage bako minute twoma twari na sira mbabu ya wedi durantora twoma ne twara kinyana masabwere yombe musema ndina ari Juma ara kono kwa njori twoma na bakoro mande baratatua manto ya na Sibo abaro amereta barua mumtono tukakochete kakoro mende na koro ari tentero twoma Sibo arauga mbere ya manto ya takakoro mena atongeria banduke Juma Chiba Juma yo kinyaro kere Sibo arodorania to bara dengara ari tia maga tuarta bashan disi aro kere Juma Bukuwa anto beto beti Sibo Juma kambera watu kandeka na retra ni seti mtora ara atoma barosia ko beta maga abeta taro kere Juma wati wadi maga ko ndana kondisi ato ma anto beto ba wata nika basiketa na njire dere beta bara ko ndana tebuo Mareto mbeta kanani wa mochai Ogoti buga burambo bakwatheria ke community yetu Ogoti iyete mpanga era kaitakete yago yempanga nonto manto yaya kororwa ikemero kyake ari kutene kitamanduni kyake ari kuo tokore nenda goni bombo bakoromba bana inchi beto na kiromba John Paul Mwirigi nonto batwe ndaka sieto thai twena ndaka itandatu ciekithakene itatura muse kuma ntukwera bange bagwatira beko ndene nio magana tio manto beto na hata kumenyekana saidiera barene to baswete tungo inya biashara sieto ni thirete nonto ndaka no sito support age biashara nani bombo bakoria John Paul bombo moria batu to wananchi itwamuringera kura yani buto bati kuthenwa ni wananchi bange buto thenerwa ndaka sieto ciatakithakene tawe mukuru okwa ndarara wa mbere kurara we kiumia kimono tonorera kithakene de mwana mwethe kaomeria kuriga mwari jo mundu ntarare amorome nende gwenda bakwera John Paul Mwirigi amuna DCI na county commissioner beji Ogoti babwethe musemane na DC wetu ikome DC omuono ku ya tona kege otore Ogoti no to bato to meria kumisore turumiswa na ya maibu maingere bate kugwata amba lakini ni ana beto bakugwata babe akimata kemero kio Mheshimiwa wetu aje tuigwa boro atwera no tuituinyere Marita yako mbeta wanakile tuania kebyo to baro ngwa simbo kuto no choba ko ya wekera takai magamba so ndakai chi no ra bonto niko bete ado kwaje ndakai chi kaorwa bonto nebo babu ja tom brainstorming wakayo okera wakine lo okera onoro kaja bios kibiria oteka emergency oteka kwa emergency bo tambia sawa kwa mutuma ne aram to bochio no ma to ba to kana ma to kinyo kwa nyoni pone arari yaki ya tura mo weta maoro to man to gato para ganna kwa andamano de ba to polite warning bera to chat ya to andamana kabe ja bebo badu keren ground borere bonto anto baba kwa no baba kuku no kusema araba ikerete community Wacho karenge araba teka antobo Ogoti na maraga imasete bo chokia nanda ko kya weta kethakene eketha er to nani time chokia na no bonto ba weta kethakene bete kethakene
bonto batakwenda ko tisaini bara tisaini ogakoro ko so nderomba nto baba thikero bwa kapio bentaka bonto ituisio ke otere akemero we mumero kona mubanjo ucio naua mirongo ithatu ka mirongo mugwanja Batakwenda kwa mesina yako andisi ombere to buja mandamano tigeria ombere to buja mandamano no ntuto bange to buja mandamano amanene ya na korba mbere tibu antaige songa na kiramunya na kinyamuronge mbere to buja mandamano okinya jumaine no to kwenda ndaka chiatu cheta utaka jumaine ndisi ya gero kinya gontoko University ya Tharaka ndene ya kaunti ya Tharaka Nithi nionanitie gukura na kinya gukira bonene aria nande cukuru eje kwa kagitene gaka ethiritwe iri na aritwa nkuruki ya ngiri 5 aria akiaria munini wa vice chancellor niwe Peter Kinyua ndene university je na ethiritwe agitariria no wagweta nambe na gutigira cukuru eje ne kuthara na kinya kumba na nkuruki akioria aritwa bete nambe na kwithirwa bakirumira kithomo nkuruki ethiritwe agitariria kinya mauritani mwanya mwanya jara umbikia kwithirwa ukiamukira ndene ya university je iri mabuku mamuririkana kari kagita kambere cukuru na Tharaka University kuigwa yandikithitie aritwa nkurukia ngiri 5 baimbia kiri mwanka uyu wa ngiri 2025 aritwa baruma muratho kiri kona cio nthe cia Kenya utagutiga nthiguru muturi ya Uganda na Tanzania ni place nzuri hata kuliko mahali tumetoka. Jua hakuna jua, kuko cool. Climate na environment imetufurahisha, manake miti imepandwa ya kutosha na tunaona pana maendeleo. Tharaka University for Bachelor of Education and nimefurahia kuwa hapa. This has been the best place to be. Juu hata admission na mambo hiyo yenye imeshughulikiwa, it was fast and time saving. So basi manzee, unaona hii shule nilimit TikTok. Nilikuwa na friend fulani hapo hivyo TikTok anaitwa TTF. So akanileta direct hadi Tharaka, akanionyesha vizuri nikaenjoy. So mi natoka LD Bayonne Eldoret. Huko Tharaka kulete mtoto, na wakati nimekuja nimependezwa ni hiyo Tharaka. Nimeona area yake ni mzuri, nikaona mahali hata nimetembea nikaona kuna mbuzi zingine pale, sio ni mbuzi ama ni funda, ikanishangaza ya white. Vice Chancellor wa cukuru no Professor Peter Kinyua Muriungi akirotha ikaro kia mbere Brunari to baba imbia wanafunzi wakuwe wafanye kazi kwa bidii, wakuwe watiifu, wakuwe na focus, mtu anajua anataka nini na wasi give up kulalamika kila wakati, wakuwe optimistic, waseme mimi niko na jukumu ya kujisaidia, ya kusaidia familia yetu, ya kusaidia community. Hiyo ndio spirit tunataka kuweka hawa wanafunzi. Yongi akitheria ati cukuru no tayari mutaratara wa kwanjiria kozi cingi cirite ya magwatho ni ondagitari ni rikitie na arito tayari baikinyithitie ni kingo bomba kwanjiria mathomo. Furaha sana kama chuo kikuu because tumewapata wanafunzi country ya zaidi ya 5,000, ni wengi, na pia kwa neema ya Mungu tumeweza kuongezea kozi mpya kama somo la mawakili, the law program, na pia nurses ambao watakuwa wanafanya kazi huko kwa mahospitali yetu ambazo ziko na upungufu mkubwa wa madaktari. Kwa hivyo hiyo course pia itakuwa na manufaa kubwa kwa wale wa mama, wale wakongwe wanaenda kule hospitali, hawana watu wengi wa kuwatibu. So pia hii course ni baraka kwa university. Pia nilipata nafasi ya kutembea kule Ujerumani miezi 2 iliyopita, na waliniambia kwanza wanafunzi wakifanya hii course na wasome Kijerumani watakuwa namaliza wanaenda kufanya kazi kule Ujerumani. So pia tunaongezea the competitiveness of our university. Teraweru TV kumachukuru ni Tharaka University Bito Paul Gwakabithe Hita nambere kurumira nteto chietu nchokerete nyuma kagita gati kuraja nkuretere nteto nkuruki.
keke kabeja na kamutu yake kenda nje kwitherema nekara nice siri ni mutujo nice extra premium mutindi ngiye na kamusere inyaju twenaju jwambishori kuma nice rice millers moya mogori wa kinyandu kene etia motujwa nice extra premium nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamojo muthongi na nikwetaga ugwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ni imboro na imure mutheri motutujonge ni nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watuika wina kiuria yendekithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ti nice na nice extra premium. Atongeria bakanisa amemba na kanisa yonde MCK ikirigara nibakobugwa atogeni kiathonige kugwa atogeni mushi kwa Bishop Stephen Mawira Rukunga na njira ya gutetheria wa kibokero kia Orombi gia Kinandi ni Jumapili jintariki mugwanja murijojo kenda kieni nege kanisa ka MCK ikirigara Ruiga Saket ndene ya Nkobo Synod kwambirire thenya cia Rukiri mwarie na mugeni wa gitio akethirwa representing Bishop Mugwatiri wa kanisa cha Methodist Kenya Dr. Stephen Kanyaru Ntoimpoe Bwinde ne bugwati ogeni agaijire mustarejwa kenda mwathani akaugatire okume bokiro giki bugakuruka bure bwari ombere naja nkaeja nokiri. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wase, iko on. Kila game ina matter. Reconnect now. Dial star 423 hash. Anno kumenya no utonge gukurukira Times UDT Sacco. Geria na Arua. Gura shares kenda kuigwatira kanya gaka. Kugura share imwe ni chiringi igana rimwe aki na urendeka kugura kuma shares 10 gwitia. Muchindi wa kiewa giki nene akamukira ngari muthemba jo Probox. Nkuruki kuri na biewa bia okiumia biliani amwe na gift hampers, airtime, bikibiki, ngombe chegu kama fridge, solar panels, TV cha inchi 43 na kinya laptops. Omoka na Times UDT Sacco. Gurashias na Arua wichindira biewa bibi. Nuntubo nteto nkuruki turiungire obisine chietu nkubu kanoto andikire email kire info@timesusaco.co.ke kana uringe thimo kire 0703 770 457. Nkuruki no uriungire ndwanyi chietu ntere cha nkubu, Mitungu, Kariene, Githongo, Makutano, Timau, Mukodhima na Kinyaka Dhwana. Omoka na Times UDT Sacco. Times UDT Sacco, your timely financier. Feel the pure, unfiltered power of football on Star Times. And he's taken Football as it's meant to be. That's the Bundesliga experience. Renew your subscription today at only 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder. Feel the passion, artistry, and strength. La Liga brings you flair and creativity of Spanish football. The rising stars of the Saudi Pro League, the high-stakes energy of the Saudi Super Cup, and the unpredictable thrills of the Carabao Cup. Renew your subscription today at only 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the Dish Decoder. Download the Star Times app to never miss a match, even when you are on the move. Star Times. Enjoy digital life.
Ngukugwatogeni oringi kirinteto chetu cherutha mugwanja ngichokera na chionkuru gikundi kimwe kia nthuki mbithi baguchita Gen Z kuma ntere cha Gatunga ni bethirite bakithithia kigomano kiegigukiria ekuru na mono mwana mwari aria nkuruki bethirite bagitariria mantu mwanya jaria mwari na kinya mwekuru omba kumbana mono kiri gukuria mugongo. Mthi gikundi kia mbithi kuma ntere cia Tharaka ikimenyekana ta Body Women Initiative baruthite uruguria bwa ikundi giki oto munene uri gukiria kana gakari na kwigwatira inya ya kwibaria na kurigwamira kirimikarire yao. Ntugo ya mthi tariki 5 mweri wa kenda araro atha primary ntuko na launching ya Body Women Initiative. Organization nto ameambirie purposely nto bwa ku realize the gap within the society yegie mantu ma kana gakari. Nonto to realize that in our society, especially Tharaka Nithi County, kwina mathina maingi maguface twana twatwari ana bari bena mathina ma pad bena thina kinya cia gwechwera into ta pantliners ukethira mwana mwari atiumba ku maintain hygiene nonto kaita kamwe ta mtu arikia ku have periods ciake na bateri gutumira pantliners lakini wamba atiumba guchiwatithania na chitha wa very expensive kwa witu kuromba kinya achiari baikuru na barabange within the society batuwatirie gukuria kana gakari na baba support na bayuke kana gakari tabo bebekire kiratuni kiago bone mathina maraba ukurukira na baba support ni kemoro tukomba wikurira twingwa abantu amwe na anabari bakure bai bold enough bombe ku express mbere ya antu na kuiba express ria bakwenda kuromba gintu na bagatiga tumike na ikinda bomba kuwatithia ninto bira bakwenda bya gutumira maishani. Raha kuringana na murugamiri wa ikundi iki Madam Tasi Murimi te ana baingi bari mathina mama matema kinya bakaremwo imathomo mao. Ntombire kona baikurukira mathina maingi ta kana gakari gakagia pad ya gutumira ukebithira akigwatia ai munini atakuri ukinyithia mianka ya kugwatia kana atakuri ukinyithia mianka ya gwitwa muchiari na bakagitana bakauma cukuru bakaremeri kwendereithia mathomo mago. Ikagitani waku tacugite bonkuru kibethagirwa bena mutaratara wa kuriungira ana bari mono kiri macukuru anto baria arito ba cukuru ta high schools ndothi yako bariungira tukabaruthia mentorship programs after toba nenkera pad na kinyaturamu kana bantu akwandikira toba irito banenka ya mentorship programs na kinya ntukubangania kuruthaga crusades inene cia kurutha mantu megie mana mari nikenda kinya barabangi batai cukuru tutakubethera cukuru tukomba kubakomania bantu amwe baba express kinya mathina maraba ukurukira ombare ori nene kirendi wega bonthe barabenda kubaringanja kikenda bagia inya ya gutethia nkuruki no ntunende yambiritie tutie na mbecha tutie financially stable tukurukira mathina ma mbecha tukaona donors kana antu baraba within the society bakwibumbira bakomba gutu support tugaukirie kana gakari turi bantu amwe no tukenere mono na kairi tukurukira challenges chimbingi tatia kuaraswa within the society no ntutendi ugutwe towards kaita ga siasa antu ibakona taka organization yetu iri based on politics. Kiripotera Weru TV kuma ntere cia Tharaka Bicho Paul Gwakabithe. Hau nio twakinyira mutheto wa nteto chetu cherutha mugwanja itana mbere na gukenera mibango ndene ya Weru TV. Rietwa ni Maureen.